ugnijezdila se u srcu Balkana jedna zemlja. Plodna i lijepa. U srcu prirode, blagoslovljeni plodovima zemlje, žive domaćini, dobri i vrijedni ljudi. Žuljevitih ruku i velikog srca. Ovo je priča o njima. Ja sam Slaven Sibinčić, a ovo je Gabriel. Ja sam Ivy Sibinčić, ovo je Nikolaj, Sofija i Natalija. Ovo je selo Donji Smrtići, opština Prnjavor. Mi se bavimo poljoprivrednom. Dobro nam došli. Rođen sam ovdje na selu, odrastao u svom selu, završio osnovnu školu, u Prnjavoru sam završio srednju. Život na selu od uvijek me privlačio, jer sam zajedno sa svojim roditeljima koji su tada radili također na poljoprivredi i sve ovo stvarali. Zajedno s njima od malena radio i nije mi bilo teško, da smo tako naučeni. Gledao sam svoje roditelje kao uzor i prateći njih ja sam tako sa njima pomagao koliko sam mogao kao dijete i kasnije već radio neke svoje stvari koje oni su radili svoj dio, ja sam svoj i tako smo svi zajedno gradili ovo što smo danas imamo. Nakon srednje škole koje sam završio u Prnjavoru, odlučujem se da shodno tome i nastavim vezan za poljoprivredu, upisujem poljoprivredni fakultet. Završio sam ga, bio sam dobar student, najbolji, tako reći, u svojoj grupi sa odličnim prosjekom. Iako su mi nudili da nastavim, da idem na magistarski fakultet, mi je dao tu opciju bez da plaćam ništa, da nastavim magistarski studij. Ja sam radio jedno vrijeme u struci, dobio sam posao u poljoprivrednoj apoteci i taj posao nije bio posao inženjera, već više, kako bih rekao, posao viljuškara. Radilo se dosta fizički i nakon par godina to mi se smučilo i kao i većina ljudi odlučujem se da odem dalje, da probam negdje u svijet i slučajem okolnosti nalazim na internetu neku opciju za, ne znam, pomoćnog magacionera na prekookeanskom brodu. Odlazim, prvi put putujem za Ameriku, naravno roditelji se plaše kao gdje ćeš tamo, ne znaš nikoga, ideš na neviđeno ali eto, sudbina je me vukla, nešto je me tjeralo da odem, da vidim, da probam, jer uvijek se mogu vratiti. Imam svoj dom, svoje sklonište u svom selu, tako da uvijek je bila ta opcija da ću se vratiti, da ću probati kao da zaradim neki novac, nešto da počne svoje. Oduvijek sam gajio ljubav prema pčelarstvu, ali nikad nisam imao dovoljno sredstava da počnem nešto, jer je mnogo skupo za hobi, a tek za profesionalno je pogotovo skupo. Onda sam odlučio da otiću par godina, probat ću da skupim neki novac i počet ću nešto svoje i tako. Iako su isto bilo je vrijeme da imam i svoju porodicu, ali jednostavno nije, sudbina je tražila nešto drugo. Ne da se odlučim čisto tako za nekoga, već trebalo da neko dođe u moj život koji će mi promijeniti sve. Roditelji su me uvijek govorili, sine, ženi se, osnuj porodicu, već si, kako kažu kod nas u selu, čim pređeš 25, gotovo je, to više nema povratka. Ako nisi se oženio, ti si gotovi. Ali jednostavno nisam našao ljubav tada svog života i nisam jednostavno osjećao da je to neko kome bi ja mogao posvetiti ostatak svog života. 2017. Dolazim u Ameriku, totalni šok, nikad nisam bio tako daleko. Počinjem da radim na brodu. Ja sam naučen na težak posao i rad. Kao djeca smo radili
i građevinu i poljoprivredu za novac, tako da tek posle u životu vidiš da si spremni za nešto i da sve što si radi ima nekog smisla, te sve čini jačim i sposobnim za neke izazove u životu. Tu na brodu prvi put, nažalost u Americi, dobijam priznanje za svoj rad. Tek nakon 2 mjeseca proglašujem me za radnika mjeseca, dobijam večeru na brodu sa gostima. Tu sam shvatio vrijednost i života koje sam vodio na selu i sve što su mi naučili roditelji, da biti vrijedan, pošten i istrajati nečim što raditi mnogo bitno u životu. Nisam ni slutio da će mi ipak taj odlazak van svoje zemlje u tu Ameriku, da će me sudbina tako dočekati da će mi ipak vratiti u moje selo i da će mi se samo život promijeniti. Kada sam upoznao Ivy, mi smo radili, ja sam radio u magazinu, a ona je radila u kuhinji i ona je često dolazila po namirnice i tu smo se prvi put vidjeli. Ja sam njoj izdavao te namirnice za kuhinju i tu je počela priča. Onda smo jedno vrijeme smo zajedno sjedili u menzi gdje jedu posada i ona je bila isto dosta upućena oko poljoprivrede, znala je dosta stvari, imali smo zajedničke teme i počeli da smo se zabavljamo tu na brodu. Trajala je naša veza nekih par mjeseci i dešava se njoj nesreća sa okom i ona mora da napusti kompaniju i da se vrati kući. Tek tada, kada ona otišla, ja sam shvatio da nju ipak volim. Nekad neko je napisao, odsutnost za ljubav je kao vjetar za vatru. Gasi malu, a raspiruje veliku. I tek kad je ona otišla, tada mi je to postalo jasno i nisam imao drugog izbora nego kupi prnje i za Filipine i ženi se, brate. I bori se za nju jer nemaš druge opcije. Sudbine su nam se srele, tada počinje prava borba za ljubav. Ja sam morao da završim svoj ugovor. Ja sam došao kući 2 sedmice, skupio sve papire i odmah letio za Filipine. Dolazim nakon nekih 22 sata aviona i mislim sebi, o Bože, valjda će pristati. Ako, poslije ovakvog puta, ako ne pristane, vraćam se pješke. Rekao, nećeš više. Upoznao sam roditelje, pošto po njihovim filipinskim pravilima trebalo bih da roditelji upoznaju budućeg normalnog zeta, da oni daju odobrenje, jer su oni isto jedan fini, plemeniti narod koji je dosta sačuvao, za razliku od nekih zapadnih naroda, dosta sačuvao onog poštovanja prema starijim i poštovanja prema nekim vrijednostima koje su se izgubile i ovdje, a pogotovo na zapadu. Nekako smo mi to uspjeli, jer to su razlike, su 2 kontinenta, nisu zakon, ništa isto. I hvala Bogu, mi smo uspjeli i uspjeli smo to riješiti. Imali smo divno vjenčanje na moru i bilo je super baš. Ja se moram vratiti kući, da sredim sve oko papira za dolazak, puno oko toga posla. I nakon nekih 2-3 mjeseca ona dolazi konačno u moje smrtiće. Došla je taman pred slavu Sveti Jovan i u tom periodu taman je sva rodbina dolazila i svi su upoznali i bilo je divno. Ja sam srpska snajka sa Filipina. Mi smo porodica puna ljubavi koja živi na selu. Zagovaramo zdrav i održiv način života na selu. Ovdje živim već 6 godina. Po profesiji sam razvojni novinar
i radila sam u filipinskoj vladinoj agenciji, a zatim za američke kompanije u korporativnim ljudskim resursima. Imam i drugu diplomu, a tiče se internacionalne kulinarske struke. Napustila sam korporativni svijet. Imala sam običavajuću karijeru, ali sam mijenjala za jednostavan, zdrav, srećan, skroman, miran i smislen život koji sada imam ovdje u selu sa svojom rastućom porodičom. Ljubav je najvažnija. Zbog ljubavi sve sam napustila. Tuđu gnjezdo i ja da svijem, život, radost i sreću vijem. I tako živim svoj mir svaki dan. Doživim mir. Kako smo nas dvoje suda različitih svjetova, uvijek se nešto zanimljivo desi. Tako, ona je me govorila kao, dim, kad ćemo na more to? Ja sam rekao, ima tu rijeka 2 km, idemo mi na Ukrajinu. To je naše more. Jest malo, ali bar nije majkuno, tako. Kada je došla ovdje, bila je zima i sad njoj je bilo, pita ona mene šta se dešava, kakav dim iz usta izlazi. Ona je tad bilo dosta hladnog para, to kod njih na tropskom području uopšte ne postoji. I to je bilo zanimljivo i pitala mi isto za šporet, pošto je kod je tropska klima, pitala otkud vatra, kako mora da objasnim da mi tu ložimo, da se tako grijemo, da je na Filipinima je cijelo vrijeme, da kažem, ljeto, tropska je klima i oni imaju zimu kao mi. To je bilo, ona je najviše bila najradosnija kada je snijeg padao. Niko nije bio srećni, nama je već dozdogradilo, treba to da čisti se, treba problemi sa vožnjom i sve. Ona sretna pjeva, veseli se, pada snijeg. A evo, danas ona i loži vatru, pravi pogaču, pravi sarmu, slavimo slavu, kao da je ovdje rođena, odrasla i sve. Mnogo dobro se prilagodila. U čarobnom svijetu dišem, najljepše sanjam, čak i stihove pišem. Tu sanjam najljepše snove, tu gradim moje dvore. Tuđu gnjezdo i ja da svijem, život, radost i sreću vijem. I tako živim svoj mir svaki dan, doživim mir. Mi se bavimo nečim, neko bi rekao, ne nečim novim, to je u stvari mi se vraćamo na ono što su radili naši preci i gajimo stare sorte voća i povrća, također i egzotične, jer ona kada je došla vam, ona je htjela da gaji svoje povrće i tako je sve i počelo. Prvo smo gajili neko povrće koje njoj nedostajalo i vidjeli smo da to raste u našoj zemlji koja je vrlo plodna i svi znamo, nažalost, dosta ljudi odlazi odavde, a imamo tako jedno prirodno bogatstvo. Vremenom smo počeli da prikupljamo razne sorte sa svih kontinenata, osnovali smo svoju malu banku gena, imamo oko 650 raznih sorti voća i povrća. To je postao kakav hobi koji je već postao vrlo ozbiljan i evo ove godine po prvi put gajimo te stare sorte u malo većem obimu i to će biti naš glavni i osnovni izvor prihoda. 5 godina mi dijelimo širom BiH sjemena svim ljudima koji žele počnu svoje bašte. Želimo da im pokažemo da može da raste bez hemije, bez prskanja, bez umjetnih đubriva. Jer kako je svijet postojao do prije nekih 50 godina, dok to nije sve postojalo, sve je raslo i bilo normalno, zdravo i čisto. Ivy je po zanimanju novinar i ona je to sve predstavila nekako na tim društvenim mrežama i ljudi su prepoznali.
Ivy je kontaktirala jednu najpoznatijih kompanija u Americi, Baker's Creek, za stara sjemena i oni su nam poslali neke sorte, mi smo napravili razmjer, mi smo njima, oni nama, tako da smo možda jedinstveni, ne samo Balkanu, možda Evropi koji ima kontakt, jer ipak smo mi samo jedna mala porodica koja se bavi tako nečim, a uspjeli smo da dopremo do nekih ljudi koji to rade na mnogo ozbiljnijem nivou. Čak smo obećali posjetu i podršku, dosta je podrške sa mog fakulteta iz Banja Luke, kao i također Genetičkog instituta Republike Srpske. Kad radite sa starim sortama, tu nije bitan profit i nije bitna količina proizvoda koju dobijete, već samo kvalitet tog proizvoda i da nešto gajite bude čisto od sjemena pa do ploda. Sva ta priča na internetu prepoznata je čak i od ambasadora Filipina iz Budimpešte koji jednom prilikom posjetio nas je ovdje, bio oduševljen da u jednim smrtićima na Balkanu može da ubere svoje azijsko povrće i mi pokušavamo da budemo nezavisni od svega, da bilo što da se desi u svijetu, da mi imamo i svoje i mlijeko, i jaje, i meso, i brašno, tako da i struju, čak planiramo da ugradimo i solarne panele poslije nekog vremena. Jednostavno, da budemo nezavisni, što god se dešava u svijetu, mi da uživamo u našem raju i da nismo zavisni. Nadamo se da će još mnogo ljudi biti inspirirano našim životnim stilom i da će slediti naš put. Ako znate kako uzgajati hranu, sigurno nikada nećete ostati gladni. Mi ovdje imamo dosta plodnu zemlju, za razliku od mnogih mjesta. Mi smo gajili nekih 500-600 sorti i sve uspijeva, sve raste. Tako da imamo bogatstvo vode. Mi srećemo na našem imanju, imamo 2 izvora i uvijek imamo čistu i 100% ispravnu vodu. Mi također gajimo i životinja svoje potrebe, imamo kravu, imamo ovce, svinje, kokoške, tako da većinu svoje hrane proizvodimo sami. Čeličim tijelo, njegujem dušu, pričam sa kamenom dok vjetrovi pušu. Život se ne piše iz početka, on teče kao rijeka. U čarobnom svijetu dišem, najljepše sanjam, čak i stihove pišem. Tu sanjam najljepše snove, tu gradim moje dvore. Tu ću gnjezdo i ja da svijem, život, radost i sreću vijem. I tako živim svoj mir svaki dan, doživim mir. Tu ću gnjezdo i ja da svijem, život, radost i sreću vijem. I tako živim svoj mir svaki dan, doživim mir. Ljudi misle sad ako djeca isto žive na selu da će oni biti nešto zaostali za drugima. Evo, mi sada smo već putovali, uvijek putujemo, gledam naša djeca da se prošire vidike, oni već pričaju 2-3 jezika, tako da i budućnost naravno planiramo da im pokažemo da ne moraju oni da žive ovdje, nije svijet tu, ali da znaju vrijednost ovoga svega što mi imamo i da vide i drugu sliku svijeta. Najbitnije onoga zašto mi živimo na selu je zato što ne zbog nas što mi ostvariti neke svoje snove, već da ispunimo snove svoje djeci, da oni svaki dan uživaju u okolišu i da su zdravi, da se igraju, jer sve ostalo je manje bitno i novac će doći ako bude prilika, ako je suđena, ako nije, ali bitno da njima pružimo da neki brižan dom, da uživaju u prirodi, da nauče da cijene prirodu, da se ne srame sela, da budu ponosni što žive na selu i da vide da je ono što mi radimo u stvari budućnost, a ne prošlost, kao što mnogi ističu, jer poljoprivreda je bila i ostala osnov svake ekonomije. Poslije epidemije došlo je vrijeme neizvjesnosti
o pogledu zdravlja, rani, poslova i još mnogo toga. Lako su mnogo ljudi su imali teška vremena, tada mi nismo imali straha i osjećamo se sigurnima jer znamo da imamo sve što trebamo ovdje u selu. Cijene svega su porasle, a hvala Bogu ne smo pogođeni. To je jedna od ljepota održivog života u selu. Obilje rani, u ovom svijetu imati svoju ranu je postao luksus, a mi smo srećni jer sve gajimo svoje. Doći će vrijeme da se ljudi počnu vraćati na ono kako su naši preći živjeli prije. Život na selu i uzgoj vlastite rane zahtijeva puno energija i truda. Ali konsumiranje zdrave rane, uzgojene vlastitim znojem, napornim radom, čini da se sve to isplati. Uložili smo toliko ljubavi, strasti i napornog rada u stvaranje 100% održivog doma koje danas imamo. To je bio naš krajnji san i blagoslovljeni smo što smo triumfovali u izgradnji ne samo održivog života, već i prelijepe kući u selu. Ako brinemo o prirodi, ona će se brinuti o nama. Lagali su me da na asfaltu raste trava, lagali su me da na asfaltu pjevaju ptice. Ja ne želim ograde, ja ne želim žice. Porodica i tradicija su mnogo bitni. To ona naučila ovdje kada smo došli i pokazali šta je krsna slava i način na kako mi držimo porodicu zajedno i svaka kuća ima svoga sveca i da se to prenosi na koljeno. Mnogo se sviđa toplina našeg naroda, komšije, prijatelji, svi su dolazili, svi su donosili poklone, njoj je bilo ono kao šta se dešava, da sam objasnio, to normalno, da smo mi takav narod, da mi nismo izgubili tu neku bit, tu neku čovječnost i nije bitno ko šta donese, bitno je da to sa srcem odradi i da porodica ostane na okupu i da svaki dan ima goste. Srpska slava je najveliki praznik za svaki porodica. To je vrijeme za jedno sve. Njeni roditelji su također koji nas zove različitih kultura. Otac potiče sa španske strane, pošto oni bili po Španijom prije, a majka je s kineske strane. I imali smo sreće da su oni uspjeli da nas posjeti ovdje i da vide gdje im je kćer otišla i kako se snalazi, kakvi smo mi. Kada je prvo dijete imalo godinu dana i kada su njeni roditelji bili ovdje, mi smo u našem ovdje manastiru u Palačkovci, u onoj staroj crkvi Brvnari, napravili vjenčanje i za našu najužu porodicu, ali bilo isto divno, bila je liturgija na staroslovenskom, u staroj drvenoj crkvi, krštenje i vjenčanje i baš je bilo jedinstveno i ona je prihvatila da odgaja djecu u pravoslavnom duhu. Meni to je u redu, ljubav je univerzalna, ja volim ovdje ljudi. Sa molitvom na usnama, sinovima i kćerima, čuvam te, majko, zemljo jedina. Od dječaka do ratnika, od junaka do spokoja, majka je jedna jedina. Iako postoji takvo razmišljanje da je život na selu težak, da je to nešto kao nazadno, nije napredno, jedina prava budućnost je na selu, to vam pruža zadovoljstvo da živite u skladu sa prirodom
I to je ona sloboda koju čovjek jedino može na selu da ostvari. Jer vi ako imate neki dobar posao u gradu i ne znam kakve prihode, bilo šta da se desi u svijetu, to može da preko noći nestane. Ako vi imate svoju hranu, svoj mir, svoju porodicu, dom, to je jedino ono što ostaje bitno i što možete zaštititi samo ako živite na selu. Kad se sjetim, kad sam ja bio sad nekakav sam momkovo i bio mladić i sad dosta isto bilo curano kao selo, znaš, gdje ćeš ti, kao ta ima krave, ima žive roditelje, to je bilo nešto, ali ljudi ne shvataju da je to jedna vrlo bitna prednost. Evo mi, hvala Bogu, imamo 4 djece i imamo pomoć od roditelja da brinu o djeci i to je nešto. Naša djeca ne idu u vrtić, ali ni za čim ne zaostaju od ove djece koje idu. Čak su i sretnije, ali mi svaki danom, ja sam kod kuće i radimo kući, pružimo mnogo više ljubavi i posjetimo mnogo više pažnje nego djeci čiji roditelji možda misle da imaju neki bolji standard, ali na primjer živimo u gradu, ne bi imali ni prostora, ni mogućnosti da imamo više djece. Ja djeci umjesto igračke mogu da pružim brata, sestru, imaju prirodu, imaju životinje da se igraju, dok u gradu, nažalost, ljudi nisu mogućnosti, iako bi možda željeli da imaju više djece, ali jednostavno da mi plaćamo sad vrtić za njih 4, to bi bilo 1.500 maraka. Ništa bolje mogućnosti ne pruža život u gradu i nadam se da će mnogi da shvate da je ipak i pogotovo nakon ovo svega što se dešava u svijetu, da je selo jedna baza oaze i sreće i sigurnosti. Bitno je djeci pružiti ljubavi, a ovo ostalo i igračke i telefoni, to je samo, ne može to da nadomjesti neki zagrljaj i poljubac. Jednostavno, ljubav je najvažnija. Ivy zove moju mamu mama i tata, tako da to pokazuje samo koliko se oni vole i poštuju i ipak su oni sretni što im je ona podarila 4 unuka. Ja kad sam bio na brodu, još čujem se ja i sad ja kažem njima, ja sam našao curu sa Filipina, ja se ženim. On znaju gdje su Filipini, ali njima drago, sam nek se ženi. Kad je došla, to je bilo veselje. Mi smo naučili da se borimo i istrajat ćemo na tom putu. Moj muž je puno vrijedan i dobar čovjek. Mi smo samo prosječna porodica. Nismo bogati novcem, ali smo u izobilju sa ranom, živimo u miru, zdravi smo i iskreno smo srećni. To je jedino bitno. Nastavit ćemo da se više trudimo i poboljšamo naš mali raj za našu porodicu. Pruži mi ruku da dodirom naših prsta ne damo da čovjek u prirodi bude rijetka zaštićena vrsta. A lagali su me da na asfaltu raste trava, a lagali su me da na asfaltu pjevaju ptice. Ja ne želim ograde, ja ne želim žice. Lagali su me. Bila je ovo priča o nama i našem životu na selu. Ljudi, sačuvajmo sela. Obogatimo održiv način života. 100% uživamo u našem životu na selu. Nadamo se da će biti još ljudi koji će biti inspirisani našom pričom i našim jednostavnim načinom življenja. Suze rastanka najviše peku, niko još ne stiže ni dugu ni rijeku. Ostaću čuvati ognjište svoje, sanjaću ispod neba mog najljepše boje. Sa molitvom na usnama, sinovima i kćerima, čuvam te, majko, zemljo jedina. Majko, zemljo jedina, dora
jedino